Tai man we are lo tanto wan tu no o le nei fo ia sa fo ma le nei tai fo. Ya wa te sa ngale mo mai lo o tu sui fu ala le lei ya me sei fo ya o le sio mai tu lo fo fa pe na ona vai mali mai ya le nei fo I vai ngo le tai au ya tanto te tau tu ai fo I e tu te manga luanga ya o fenga ye lo tanto tu no ya fa talofa ma o falofa atu le tanto wantunu il maleifu mai ei whanunga le leo le nifo I tai au fō. Ia, o le nifo I asolua se fulu le nei. Ia, o le ulua I masina o le nitu sanga le masina o yula a Januari peifo I o ne ele fō longa ma le Samalinga Samoa. Ia, ai le iwhia ngai le tangata malana ia ti ai le nifo I aso. Ia se o tātou tomua mea I le tua e whaaftaia lo na anga le lei. Ia, malo na anga lofa mo I tātou. Ia wana le sia noa lo na lofa mo I tātou. Ia tātou te leo lia mai le ni tai au fōu ma le ni fo ia so fōu. Tāpua inga le ni vaenga le tai au. Sau nia ma tāpena ina la na au ona le sunga le whawhenga inga. Ia Reverend Maunga Motu. Whailau tusi e ka le sia so whātasi. Awa fōi le ni vaenga le tai au. Ia I le mai moa ma le whaafonga lo tātou atunu. Ia I le tātou polkalame o le ni fo I tai au. O le nei solua. Usi mai whaafunga anga, ma le mai mua whaafunga alu tātou atunu tātou tāpo inga I le tua. O le tāpō inga I le tua, si o tātou te tālo. A nganga pa I aero mātou whisoso ni sini. Mātou te mua I wala au le tua, whātasi mai le tāpō inga Samoa I le asu. Ni ia mana me uma mātou te tāpena, mō le whāsiri siri inga o lobi inga. O Yesu ke visu ua laila mātou te tālo. Amen. O le a tātou pese ua saunio. Let Samoa ua mawai o le aso fōune nei o na mea no whalea ia e tausi a le nei na o e le ai le nei
o le tusi faitau mo le aso o lo mawalele magilien tu sia Ioane o le mtau po se furu mo le vanu o te faitauina ina foi upu mai le foi upu mua e whaangata mai se furu mo le lua o whetare atu ia upu o na malio tuai leo Yesu mo na soo i le tasi tu o le alia o ke tarono o iai le whanua o la tu o iai mauna soo o i lofo i le me yuta le na whaarataina o ia o wana malio atu soo iai Yesu whaatasi mauna soo o maua fo e yuta le au tangata tau ma au na mai au o stau na sili ma fariseio o nā ruatu le o ia i le mea ma sulu, ma mōli, ma upenga. O sila fia fo Yesu me uma o le a o ia te ia o mani watu ma whape atu ia te nato o ai e tau te sa ilina o nato fitali mai ia te ia o Yesu le Nazareta na fitara etu leo Yesu ia te nato o aure nei o tu tu whatasi foi mai nato o yuta le na whaarataina ia o whape atu Yesu ia te nato o aure nei o na tu umuri ai leo i nato o pā ufo i le ele o na toi fisiri atu leo Yesu ia te nato o ai e tau te sa ilina o whai mai nato o Yesu le Nazareta o na tari atu leo Yesu o umana o whai atu ia te uto o aure nei o le nei a whai tau te sa ili mai a te au tu pe ia i nato nei i nato o ina ia tau nua i le upu na ia whape atu ai o i nato na e whai mai a te au e le i whano so nato o tōtasi o Simona Peteru foi o iai le pelu o se i ia ma te iai le au nā le o stauranga sidi o tipi e se aron taninga tau matau o maliko le ngō le au na mana whetare atu leo Yesu ia Peteru i nā suru i rau pelu i lona whamoenga o te le inu e le ipu wa au mai i a tau e lo tama o na pu e atu le au maro nātu tai tai ma au na i utaia i a Yesu ma noa i a te ia whamui o mere nganga le tua na whingo whaitawina o le nei aso a le au tū tā ua o lo i ai more whaasinonga ratu si whaitau aso o lo whape mai o le malanga a yuta o le malanga a yuta o le malanga a yuta i le taimi o le whaasinonga o Yesu o se mea e matua fua lili o se fuanga ua matua tō whaatasi ai le loto o yuta ma le au tau a yutaia o e ua o latu au mea whaatasi e pu e ia te ia ina ia whasiotia a whawhai ngō whiera le malanga a yuta e pēra wha au tū wani ni whiawhi ono o whapelea o le malanga a yuta e pu e mai lo tātou atua o le malanga a yuta e pu e mai Yesu ma tu i nātu i limo le fili ina ia whataunu ina le whamoe o Yesu Keriso pe ona whetalai i lona au so o te le inu e i le ipu au mai au e ia te au e lotama o te le inu e i le ipu au mai e te au e lotama o le ale ipu o le ipu e maliu i sa tau o le ipu na sau e whaira na tongi ola ina ia mai a hea o ala i o leo sa unia i le atua e ala mai a iuta leo o whai mananga mai ma le au so pe o stasi o so o roa lofa moni ai le ai le ese ma mauro na manatu fa so manatu fa pito manatu fa le rolangi o manatu i tupe na to tongi nai o ia e tangata e lea no lotu i uteia ai maisi o filio le sa tauru filio ke riso leo au mea fantasi ma o fantasi le rato malanga mai uta se ia tau nuu le wha moe o yuta na tau nuu rawa leo wha tau nuina i le fiafi leo wa leo o pue le ri o le wha aora ma watu o noa ia te ia o le a whai e i wha misinonga le ami o tonu
ma le i unga le ami o tonu, au le i unga na a le atua, na whaatonu uina i lana ami o tonu mo i sukeriso, o ia o le tongi ola, o le lalolangi. O ia o inga tonu na malanga a iuta, ina ia whaataunu mea tonu uma le atua, pe o na fola mo rona tari pa ia o Iesu Keriso. Samoa ai, e ao lava ina ti ngao tātou loto, pe ao tātou mawhau i nei au wala. So ia tātou te whawhau, e whātou i laloro tātou atua. O mea uma e whau e si tangata, o mea uma na o whawhau e whātou i lalo ai. Le nganga o le ami o tonu si o tātou atunu. Ave e se ia, tātou sawa vali ma le ami o tonu, i ne tau sanga fau, o tātou au lia i lona anofa. Ono Yesu, amen. Tātou te tālo. Le atua lo whae lo mātou tama. O lau rawa fio le sulu o le maramana. Sulu i ai o mātou vai, mātou te sawa vali ai la wami o tonu. Aua nei peo le sa vali ai uta. I lana malanga o le sa vali re tangata ua ia te ia le ami o tonu. O whau whaunga leanga, e whau ai mea siri e ti nei ai le alofa o ke riso marana tara le lei. Mātou te tāro le tuai e whamanu ia mai, le whainga malanga sa mōre nei tau sanga. Ia tonu o mātou o wale, ia whaia la wami o tonu, ma mea umai manu ia aisi o mātou o tonu tau ati ai. Alo whangia nai o mātou te itai, lau o na pāne mia ma le kāpeneta, ia e mai se fore lango sua i ni tua ngai ma le pāne mene atoa. Ia whamanu ia mai lava lau o fio, wa aenga ta itasi uma, o ngā rurua mo le manuia o si o mātou o tunu. Ia iei le tumu ato o toa ma le nganga o mea tonu uma, e whātonu tonu folau ai ala tō whai unga, mo whamasinonga ina ia tonu me uma, mātou te whai mo Samoa. Alofa ngia nuta itasi o si o mātou o tunu nei, ai mai se o nai o mātou usua maro, o mātou whaatasi mo mafuta mau, au are tau mo whainga mare ati na ina si o mātou atu nu. Whamanuia i rātou ma o rātou a inga, ai mai se o rātou atu nu. Whamanuia o fui sa moro, whaafonga mau mai, le ngata o so se, Tafa of Pacific, ia o atu nu e mau, ia manuia i rātou uma i lo lofa. Alo whangia e nisi, o e o whea ngai ma popo ngā o le whanau noa, ma le whaavau, ono e pe leo e vana uina. Wha maise ma wha mawhana whana le nganga o rau fio. Wha manuia ia mātou whāna marawa o tupuranga tarawau. Ia ola ia ke riso tangata uma. Wha mā ngaro mai rawa Samoa. Te le teimi mātou teo ese ai mai o wala ke riso. Mātou o e tofo le soma rio le rarorangi. Ai wa whai ma mea se ai mātou i lo wangare. Alo wha mai ma wha mā ngaro i mātou. I le alofa tu noa o i ke risoro mātou whao. Whamnui o whai lau o whai ngāru wenga nei, pe o na mātou whātasi, ia i le alofa i teita ina i o rātou tiu te matamu whai, ia o wāna utara le nei ia wha ato o toa, mō le tunu mai o wha whonga ma mao mai. O mātou te tāra rawa i e suafo i e sūre ni whaola. Tu mau o mātou runga marawa mnui o ere tuarta mā, le alo mo le anganga sa, nei whaavavau rau. Amen. Amen.
Le nā ua whaafonga le tātou ai tunu o i le tātou tāpo inga i le tua, ia i le ni fu i vaenga o le tai au. Ia pei ona saunia ma tāpena ina. Ia au se whaamalo si au fu i mo i tātou pei ona whaamalo si au mai eile au na o le tua. Le sunga i le whawhianga inga i a Reverend Maunga Motu. Whailau tusi e kalesia so o fatasi ia i le ni fu i tai au. Ia alu male mana le upu fola fola le tua. To matau ina i fo'i lo tātou sāwalinga i le nei fo'i aso. Ia e meise i fo'i o se whiau tā ua, ia ma se whiau mōli mōli mo i tātou i le nei fo'i tai au. Ia whapena ai ona whaamawaa. Lo tātou whaantutua, ia e meise i fo'i. Ia ma sa i leiso tātou manuia, ia wai le whaimo i tātou. Ia le lalulangi nei, ia e tātou te sa i li whaanumanga. Ia i le upu fola le tua waso tātou manuia. Ia i le langi i runga whamanuia le tua. Ia i le sunga i le whawhianga inga. Ia po lau sunga i le au na le tua. Lau sunga Reverend Maunga Motu. Ia a mise fōi o le ngā luenga le tua. Ia whapena ona whamanuia le tua i le tō whampa ia. Ia maua fōi le malosi e whapena ona vai malima ai le ngā luenga le tua. Ia ua tōwhi ai fōi lau sunga i le whawhianga inga. Ia awa fo'i ia le ngā luenga le tua. Whapena ona tawalunga atu, ia le tātou tāpua inga i le tua i le neitai au. Ia i vi inga o le tua e whapena ona tātou whawhitai ai le alofa maleanga le lei o le tua mo i tātou. Wa sa tā otolo tātou wa tunuu, ia mato whawhai le pō ana pō. Ia sa tau mate le ete, pe tua mani a, le tātou wauria mai o le neitai au fōu. Ia ai vi ia le tua ia o lo whapenao na manuia i tātou vai lua tutusa so tātou manuia ia maleifua mai whanunga le lei ia mahala whai mai fōi ia i le nei tai au fōu ma le nei fōi a so fōu ia lo tātou atunu u ai meise Samoa atoa ia le nei ua mafuta mai le tātou polkalame whaafonga mai ia ma mai mo mai fōi ia i le tātou polkalame o le Talofa Samoa ia i le nei fo i vaenga o le tai au. Me inga o le tua me le ekalesia whapototonga Kerisiano Amerika Samoa. Ia mai le kanana fou ia ma le vi inga o le te talo o le li e whapenau na taurunga tuai tātou tapo inga le tua.
Mātou te fia e whalongolongo i le 2AP. 2AP, siufongo Samoa, na mua I malai le pueina o fatu fatunga o pese Samoa, a tufunga fatu pese ale atunu. Whaafafonga I le 2AP, I lunga o le 5 o amo, wha mo tasi o fitu tesi malefa, malefa mo iwa tasi tesi maletasi. Wala leo numero tasi Samoa 2AP le si ufofongo Samoa vala au mai le vaenga le marketi mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto maua le whamama avenga mo oe malau businessi Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Ia nā la leo a mo 5 wha mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. vala au nei loa I le telefoni valu whaalua ono tasi fitu ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi. So fu manuia male lange mo mai lo tanto tunu o ia I le nei fu I vaenga o le taeao ia ma lo so fu manuia vi ia le tua ua mawhai ona teitai saunga le mu mai lo o tau so fu an lau le lei ia me se ai ia o lo ma te wola foi ia I le nei fu I taeao le aso lua o le aso lua se fulu le nei o Januari lua fe lua se fulu maleono ia le nei fu I wa tanto fei loai lunga o pea ungalu le ea ia e ala fo I fiso o inga ia ma tulanga fo I o porkalami masani fo I ale tanto wala leo nei ia awa fo I le tautua ina o le mamalu mai mal o le mamalu whaafunga le tanto watunu ia male mai moa mai fo I ia o le I le nei vaenga o le tae au ia porkalami masani lava le tautua ma le unanga la wala leo le porkalami o le Talofa Samoa ia e whapena ai o na tātou whaasoa, tātou talatala no foi. Ia inisi foi o vaenga, ia me se foi te utolua ina foi ma le mamalu siu tātou atunu. E le ngata ia I nisi o mata upu, ia e me se ai whantalo whamasani lava I le nei tai au, ia matulanga o anga foi o le tai au, matapenanga whi au masani foi o le nei tai au, ia e whiwhia ai, whaatalo whantua ilu tātou watunu ia Samoa wa whapenao na malei fo mai whanunga le lei ia meise ai ia o na tutofia le tua whaatalo whatu ma lori so I fo manuia ia I le nei fo I vaenga o le taeao ia whaatalo whatu ia ilu tātou watunu I taitai o le tātou watunu le tātou whainga malo ia meise ai ia o sui mamalu uma o le fono ao fitu la fono ia alu tātou atunu malo le soifo manuia ia ma le langi e mama le neiwa ala whai mai ai whanunga le leilu tātou atunu ia I le neifo ia solua ia o aso fo I o tiu te mga luenga ia matapenanga masani o sio tātou atunu ia awa fo ia le neivaenga o le taiao matulanga masani ia o le whapoponga lava lea ia ma le aunanga masani a le tātou wala leo nei le si ufofonga o Samoa I ona wha e tolu I vatasi tesi maletasi I valua tesi maletasi tasi o fitu tesi malefa ia ma le amo le 5 o amo fatasi ai ma le aunanga le tātou radio zino app
o lo whapena ona whaafofonga mai ai nei o tātou wā tunuu, nei o tātou tangata mai atunu mamau. Ia meise ai, au nanga masani runga o follow fiso ta inga, ia po lunga fui o penga tu whailangi, e ala i le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, e whapena ona longo pui ali i foi lo tātou wā tunuu inisio mata upu, ia manisi fo i o vaenga le nei fo i ua tutupu i tonu si o tātou wā tunuu. Whamalom whātalo whātuai, ia i le nei fo i vaenga o le tai au. Ia tā whapena lava o na ia ilu tātou atunu i le pō ana pō, sa momoe lava mamanu, ia i sau mala ia ti ai, na tātou tū fisili, ia ama tātou fisili ngia fo i le tātou au ria mai o le nei aso fō ma le nei tai au fō, ia e whaftai le atua, ia le au wā whao popo le aso fō, ia ma le soi fō ma le ola, ia ma tai saunga le mu mai fō i, ia le fō launga Samoa i tutono le aso lua se fulu le nei o le nei fō i tausanga, lo afe lua se fulu ono, ia ua se e foi le folau sa si o tātou wā tunu, i tonu le nei tausanga, e na ua tele na amatalia umanga ruenga, e ao le nei fo i tausanga, pe i le na amatalia i le vai aso o tuana i atu, le vai aso le na toe fo i pe toe hae ngā ruenga le tātou malo, e ama le vai aso te talo mana pong, e ai o le vaenga tonu lea ma le tūlanga tonu lea ua whapena i fo i o na whamanuia lava ia le tua ia Samoa. Tūlanga fo i lele o le asa tātou tomua lava i le tua e ala i le tālu sanga mana pongi fo i. Ia whapena o na au whatasi le nganga o le tua ma i tātou. Ia ua fo i tutonu o le nei fo i tau sanga lua whelua sifun mare ono. Tātou te le i mafofowina tātou te aulia mai le nei aso fo. A mese foi o le nei foi tau sanga tātou te le iloa pe whape fea foi pe whape i le fo launga sa mo i tutonu o le nei tau sanga ia e whawhitai ia o le ana tātou o moli uma ia le lava i aso ia o seva i aso tālu sanga maana pongi ia e whape na ai o na tu watu i luma o le tua le fo launga sa mo i le nei tau sanga atoa ia, le foi na tātou iai foi le nei vaenga le tai au, whaafonga foi le tātou atunu, tātou tāpua inga i le tua, ia pe o ne saunia ma tāpena ina e lana au na ia o se upu whaamalo si au foi. Ia e whapena ai, o na maua le maua ai, ia lo tātou whaamalo si au, e lei tū whaaleanganga foi, ina ia whapena o na tātou maua, ia se tūlanga le lei, ia ma manuia foi, le whenga i ai o le tātou mātuno, ia i le nei foi aso, ia na tiute, ia ma ngā nuenga, ia pi foi o na tira fia, ia e le tātou mātuno, o male malei fo mai ai, ia e whanunga le lei, e fia foi, whātano whātu i le mamalo si o tātou wantunu lea e mai moa ma whāwhongwhong mai fōi ia i lunga o le tātou polokalame ia lea e mafuta mai lunga ia o penga tu whailangi ia o lo whapena o nāu mau ia tunu o mamau ia o lo o whapena fōi o nā lofa mai si o tātou wantunu whātano whātu mā lor so i fu manuia upo māsani lava ia good morning ia po le good afternoon or good night ia o tūlanga le nā ona o le ese uma ia o tūlanga o taimi ia maaso fōi ia ua whapena ona iai le tāwilinga o le nei fōi la lolangi tātou te nonofo ia ma tātou te vai mali mai ia awa lava le mauanunga o le vi inga o le tua e fia fōi e whamaloma mo le tufoi le whatalofa ia i nei o tātou paanga masani ia i le nei fo i vaenga o le tai au lo whapena o na whaafonga mai ia o le tūlanga fo ia pe i ona ia o le tau mawhai mai ia pe i te iane ia o nei nisi vaenga la iti lava ia le tau mawhai ai foi ia le tātou vaenga o insinia i nei whapena o na toi le leile au nanga o tātou telefoni ia e whaftai ia o le wa le lei nisi vaenga ia toi lava o nei nisi vaenga ia o na toi a to foi leo le tātou o nanga ma le tātou maftanga ia pe o lena
vala au mai ia le paanga masani le sunga ia mau malo ia o lo fa penao na mafuta mai foi le nei vaenga le taiao soifua manuia mo malo le nei taiao e mai se o le tatu ainga ina i fale asi tal tonu foi ia ua a mata foi ta penanga masani ia matulanga foi o fe au masani o le nei foi ia solua ia matulanga foi o ta penanga ia ua pe o ila tou ia tu lou lava se ngana ia male nei foi taiao ia pole au fai fatoanga ia male au fai atina la foi ua usu inga uta ia e siasi ia ai foi me tuto ia masiaki foi nei maumanga ia pe e moni e upu foi ia le pese avania ia e le oiloa mai ai Beyonce ia tau nu atu ta ia tinga ai foi le loto male mafufau ia ai tatu te talo pea mo ila tono o faia nei vaenga ia fa malo atu le o faia tina ia fa talofa foi le motele i sala fai ia lo mafuta mai foi nisi o tatu paanga masani le sunga ia mailolonga ia inai vai lo palauli mal tatu ainga ia o te mai ia su tumua ia o te mamatua ia nonu ia o te mamatua ia ngasu ia me se foi o tatu paanga masani ia lo fa pena lava ona fa fong mai por kalami fa nga solo ia me se foi o le au nanga ma le tautua masani ia le tatu wala leo ia le si fongo le atunu ia fa malo foi fa talo fatu ia le tatu motu i sai ia po le fainga malo ia tutuila mo menua e le tulanga foi pe ona iai fa nga solonga foi o le nei foi taiao le aso ngafua ia ilatou ia o le tatu iai ia ile solua manuia telefoi le amatanga o le nava yaso a me se o le nei yaso e tiu te mga luenga e nei o tatu motu i tutuila ia mamanua talofa ni ma lo te soifua manuia to ke lau ia wa mai o tau le nei tai fo le solua ia le au wa tatu wonia mai fa tai le tua tali tonu ia o lo o manuia ia ma so longa le lei le tatu motu i to ke lau ia wa foi ia le nei foi vaenga o le taiao au vaenga lava ia pe foi ona fatatitia ia ma tatou polkalame masani ia le a faafofoga le tatou atunu i tatou tala o le tau ia ua foi tulaga e fua i ai tiu te magaluega si o tatou atunuu ia pe afai ia o lenā o fatoʻa maua mai a tatou faasalauga ia la tatou seʻi tatou tala o le tau ia ua foʻi lenei foʻi ia solua pei ona tuufaatasia ma tuuina mai ia e le tatou ofisa o le vaaitau tala o le tau lenei mo vaega uma o Samoa faamauina le ofisa o le vaaitau le itulae afalelima i le taeao nei o le asolua sefulu Ianuari lua afelua sefuluono uiga o le tau o se vaega pe au mamao o le ea o loo taoto pea i luga o Samoa ma e au mai e timu faapea nei uila ma faititili e afia ai le atunuu i nisi o taimi fautuaga ma lapitaʻiga o fautuaga mo timuga mafa o loo faamalosia pea mo lau fanua uma o Samoa o fautuaga ma lologa o loo faamalosia pea mo vaitafe ma nofoaga maua le lalo e aafia gofie tala o le tau mo upolu vaega matu i sifo falefaapia manono sa e saute i sifo a le ipata sa fatasi umu ma le faga mo le aso e auaoa i nisi o taimi e toʻulu vavasolo ai e mamafa ae pupuu faapea nei uila ma faititili sa e matu i saʻe sa le loga sa le aula matu i sifo avao a saufa le alupo saute palauli lata manei afu e auaoa i nisi o taimi ma timo e toʻulu vavasolo ai e mamafa ae pupuu faapea nei uila ma faititili tala o le tau mo o gasami ma gatai fale o Samoa faamauina le itulae afalelima i le taeao nei o le asolua lua sefulu o Ianuari lua afe lua sefuluono seʻi aulia le vaeluaga o le ponei uiga o le tau o au savili o le vaitoe lau savili mai matu i saʻe o loo aafia ai pea o gasami o Samoa
fautuanga ma laptainga mo o ngā sami mga te whale o le atunu. E leo iai se fautuanga o se laptainga o whaamalusia mo o ngā sami o Samoa. Se vainga i ngā te whale mo o ngā sami matu. Mo le so le aangi le vaito e lau, se vili mai matu i sae, se fulu 5 kilomita le i tu la. E tasi tesi ma le 5 i le 2 mita le maululu ngau ngalu. Se vainga i ngā te whale mo o ngā sami i saute. O le aangi le mata o polu, se vili mai si sae. Se fulu 5 kilomita le i tu la. Le maululu ngau ngalu e tasi tesi ma le 5 i le 2 mita lona maululunga. Tūlanga i le tala o le tai, o le temile nei, o lo o whapenao na PLL le tai, e le fuafuanga o le asua tui le tai le tūla se fulmalua minute te le tūla e valu. O na toe PLL le o le tai le awauli o le soi le se fulmalfitu minute te le tūla e lua, o na toe sua tui le o le tai le lua sumalua minute e te ai le tūla e valu i le poana nei. Talofa lava toke lau o le tala o le tau mole atu toke lau sau niele ofisa o le va ai tau i le tai au nei. O le winga o le tau o se vaenga o pe au ma o le ea o loa ngai malia mai saute o le atu toke lau. Fantasia i au matimu o loa afia ai le atunu ai peitai o se vini mai matui sae o loa ufiti ai le atunu. Wa inga i le tau mo to e lau se i au lia le vai luanga o le poana nei. E au waoi nisi o taimi manai timu whaapere puila ma whai titili o no iai. E wheo lolo le malo losi. O sa vili mai matui sae o le sami e se isi i wa inga i ona tuanto. O le a waoi nisi o taimi manai timu e iai whaapere puila ma whai titili. A warm, lovely morning and good morning and greetings in Talofa Samoa. Here's an update of your morning district forecast for Samoa. Issued by Samoa Meteorological Services at 5:30 a.m. Tuesday, 20th of January 2026. Situation. A trough of low pressure remains within the vicinity of Samoa, with associated showers and few thunderstorms affecting the group at times. Advisory and warning. Heavy rain advisory remain in force for all land areas of Samoa. Flood advisory remain enforced for all major rivers and low-lying vulnerable areas. An update for Upolu for today: north-northwest Falfapia Manono, east-southeast Alipata, Safata, Siumu and Lefanga. An update for today: cloudy periods with isolated showers, brief heavy falls in some areas and few thunderstorms. For Hawaii, east-northeast, sale longa sale aula, northwest avawa south fale alupo, south palauli latani yafu, cloudy periods with isolated showers, brief heavy falls in some areas and a few thunderstorms. Morning marine forecast for Samoa issued on Tuesday, 20th of January 2026 at 5:30 a.m. Valid until midnight today. Situation: a northeasterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. Advisory and warning: there's no valid advisory or warning for all marine waters of Samoa. Northern marine waters for today, northeasterly wind 10 to 15 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern marine waters, easterly wind 10 to 15 kilometers per hour, 1.5 to 2 meters, waves and swells. Today's tide times for Abia, Tuesday, 20 January 2026. Low tide was 2:21 a.m. in the morning. High tide will be 12 minutes past 8 in the morning.
Low tide 17 minutes past 2 in the afternoon. And high tide will be tonight 22 minutes past 8 p.m. Morning forecast for Tokelau issued by the Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Tuesday 20th of January 2026. Situation. A trough of low pressure lies low moving to the south of Tokelau. Associated clouds and showers affecting the group. Meanwhile, a northeasterly wind flows prevails over the country. Forecast to midnight tonight for Tokelau. Cloudy periods with some showers and possible thunderstorm. Moderate northeasterly wind, moderate seas. Further outlook, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Whafonga lo tanto watunu I tanto talo le tau pe on tuina mai ma whapena fui on awina mai le tanto ofisa o le vai tau. Ia, mole ni fui vaenga o le tai au. Ia, whamaloa tuai fui. Ia, le sunga I le ofisili langulango. Ia, po le fui o lo whapena o le whaawi ulu wai le tanto vaenga po le tanto ofisa o le vai tau. Ia, le sunga ia a whaese. O le fionga ia a whaese. Ia, awa fui. Ia, le tatu o whinga luenga o le official wa I tau o lo whapena. Ia, on tuina mai, ia matu whātasia, ma awina mai foi, ia le tatu tala o le tau, ia ma le tatu ripoti a toto le tau, ia o lo whapena foi, on awa foi le si la fia le tatu wa tonu, e whātalo whātu ia tau le ia taua, ma lor soifu manuia le neitai au fou, talo fatu a inga Elisara ma lore nga lulue manuia le neiaso ya good morning to pai ya fa malo atu a inga alo fatu ya alo fatu a inga ya ile nei foi taiao alo fatu foi mo baby 2 ya me se foi le tatu a inga ya o lo fa benao na ma wai ya inai a New Zealand leo wato e fa minute o na talo le tu live fitu mai an fa fianga le nei fa fonga lo tatu wa tunu ia tatu tala fope o na saunia mata penaina tu whaatasia ia ma o le afonga ina tu le tatu vaenga o tala fou la wala leo le si ufongo Samoa le tu AP. Samoa,
Talofa lava o talafau mai vai whanua. I le mai ai o le whaamawai ngā loa ia le whiunga ia Sua Helena Warwick. Mai lona tofinga lo ia sili na ua mai alana kone karate. Ua tau fia ai le whiunga le pale mia ma le kāpene tasitasu te mali i le matata whaalo ia. E tau ave tiu te whaalo ia sili mo le taimile nei. Au whanga solo ai tau rumanga le malo i le lava tofinga o le ase e mai ai. O le whiliwhilinga o le whiunga ia maunga Precious Chang na whaalau i loa i le whiunga le tai o le malo. Le susunga le la au le male tua po la tai wā Fosse Schmidt. I lana whelo i ngā malwasenga o tusitala i le amatanga le vai aso. Pen sir fiel tatu watunu se tasir nei tulanga alo ia. Ia matulanga mawalunga muli ta i ai le tulanga o le fautua ina o le tato malo i tulanga whatu la fono. Nga whatauri mai nei le fautua ina o le malo i ona vaenga ese. I le wafa whenga iai ma le pane mene, ma le whamsinonga, tai nane mata upu umalava. E tūlai mai ini whese ingo manatu malangona i tūlanga whatu la fono. Ma e sata ua tele ai le au nanga le whiunga ia Sua, Elena Warwick i nei tausanga i tele. Ma e whaftaila na au nanga i au lea ua ngai mai le nei taimi. Ua toe sa iri se tasi e tau veina tiuti. Ia o lea la ua tūlai mai le whiunga ia maunga Precious Chan. E le titi matawhai o i nafa male lo i sili. Ma o le nganga whaafetai o la whiunga le pale mia. I la whiunga ia Sua. Ona o le tū mai le foe male le whaalongolongo ti ngā. Olo o sila sila to toa lava tai o le atunuu i a lato to whinga. Ina ia so longa le lei pēr le tātou fō launga le whaatunei nau tiute i le nei paia inga. Mō tātou tangata. E maufo le pūlenga le tine i mū ma whaalewe lawe tupu whaafua se i le taite inga le tua. I le soifua le awhenga ruenga le se fuluma le lua maasina wa tuana i. Se ia o mai le lua i maasina o le tausanga nei. E ui i le tele o whaafati a ta mai o le tautua na se manu e whanua se soifua. O le mafua angalea i le amatanga le vai aso nei. Na whaapoto ai le komiti whaafue. Whaapea le whiunga le komesina malona au waa i le ofisa le pūlenga i tuana i mato. Ma whai ai le sauni ngā loto e talo si ai ngā ruenga uma. Ua wala au ina ai i la tau, mō le whaasau ina soifua, ai me sau mea tō tino a le atunuu. O le tausile nei o ngā ruenga e maa ale lava. Awa e whai o le tinga lofa i e wa fia i whaalewe tau mū, po o whaale tonu fo i le ea male sami. Ai o le mata i tū fo i o le saunga le mū o ali i matama i tai, o le ofo atu le au nanga. O le susunga le whaafiangainga i a Reverend Tavita Rupena, na ia saunua i le tāua o le pulupulu lima whaatasi, e tau soa lea mo o le tautua wha mauni. O whea o iai le wha mua. Where is your priority? O lea lau wha tinonga. E ta lai manino Yesu. Aua tau ti tau mawhai e wha mua le oa. Ai wha muli le tua. Sa ili mua i le tua. O na manuia lea. Male lei wha moema. O le fua iupu o whai mamatua. O i o lo ta oto ai le wha moi Yesu. I le ta ua o le lei o lau ai. Le lua me i wha ta ua Yesu. O le au te lenga le wha moi Yesu la unga lea. Le lua vai ngolo tino lo wha ta ua Yesu i lana whitalenga. Mua le lei o mata.
Ya langa le le o macha e malama no tino e malama le mete safari ai. E po lilingia lo macha. Ona fale tonu lea. Lua. Ia le lau whalongo. Ia le lau whalongo. Langa le whalongo e ta ina macha le mete tau o na alu e whai. Awa le macha ai le anga le whalongo. E se fo i le whatinonga e whai. Ai ale le whalongo e le anga macha. E le mawhai o na whatino se nganuenga. O le o te lenga o le o nga Yesu i lunga le munga malana la unga. Se i wha losi o na so ma le motu o tangata o whalongolongo mai. Alo ese. Mai mea whaaliria vale. E le o manofo le pūlenga, ai ua te pena i tu uma, e wawe aile tali atu i whaalawelawe e mo mia ai e sa mōra la tofiso soani, ai e tu maule ana matau, ina ia toa i te mi uma. O loo whautua ina pēa le atu nuu, ina ia wawe o na fiso utai le tine i mū maana pa anga, pe a mata wina se whaalawelawe ina ia mawhai o na maua, se lawe i se temi wawe. E si lia le lua se whakawhana o te lavauna awai lea o unga, na taitai e le whaala potaputunga o le to'umanga mo e popunga tia, i le vai aso na te nei, i le mata upu o le soifua malolo ino le mawhauwhau. E le whaulia vaenga i le au aunanga le to'umanga, ai ono le whaatupula i o le whai o e wa awhia o la to mawhauwhau ono whaafi tauli ese o i eile soifuanga, ato aima le tangofio awa malosi mafuala au whaasaina. O le whaamue na whaatautaia i le ekalesia anelikana i malifa, i le asfreile i le autu, o le soifua maloloina le mawhauwhau malona vaenga i le Pasifika, ato ai malona fianga i tupulanga. E peo na sila fia, e iei lava aunga e iloa ai ua maua le tangata i le ngase le mawhauwhau, ma e iei fo i tunga fitinga, o lo whaatautaia i le mautanga ngase mo le ngase, ma o le unga o na fianga, lea ua tau mawhai ai le to'umanga ina ia ao ina o tātou tangata i fōringa wa aia, a fuanga, ma fofo o nei whaafita uli. Na whaasoa te pulanga na awai i le polo kalame, i le tāu o le whaama i temo i la tau, a o alo atu mo le rumanai, maro la tau teime tūla ia i taita ia a inga se ia o i le atunu u atoa, o le to'umanga mo e puapuanga tia, e una ia le whaaleo fina ngalo i talavou. Ma fausia sa se umanga saunga le mumo i la tau, o lo o whaaua o na polokala me whaalau i loa i a whiuanga, a o ngā whaapea e kalesia. Talafona mo le nei vaenga le aso, manuia fuafuanga o whianga i mele tunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaalau iloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo lima whao, wha mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o whea e usu po ie. Si au te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo i le vidi ai la au. Te ilo se whalo lolo mau i masini.
Ui papa, ke haru sa o ala I vai tele. Ile whare loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini angata o oi e kuai. Tai tele lava, o te alu atu lai le whale komiti tarusanga iai. Na o ti e loa lea I vai tele se I mata I e masini. Whiu mai loa I tātou la lai funga lei, mai tele whaapea le lolonga mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 whaapea le lolonga I le 5-3 pe asi fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puinga wa fianga le pesi ai le fa mai le dengue fever. Ya matua fa tama ia no fonga uma tau tu ufua mana no foi namu. Fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale. Ona le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pa uta avale maisi me fai tino to ai le sua vai. Ia matua fa mama vai nga uma nei. Ina ia tau fi ai le pepeso le dengue fever ia tunu. Tatou ngalu lue fa atasi. Mo se sa mua maroloina. Mo nisi fa matalanga. Fa so ta intanga wenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o.
Ma e whaafunga lo tātou wantu no o i le Wi-Fi salawina wa tātou tānafou. Ia mese ai. Ia o tātou whansalonga whapisinisi ma whaafifianga musika siu i whewhiloi. Tātou luaina male mo manu siu tātou wantu no. Ia pe fo i on whaafunga i tānafou mai veifunua mo le nei fo i vaenga le tai au. Ia pe ona sauniam tāpenina. Ia tō whaatasia ma whonga i nātu. Ele sunga ia matawa ina isa ako le vaenga o tāna fau. Ea ole nā pe yon iai. Ea ole am whai ona toi whaafunga ilu tātou wantunu i le itu la ai valu i le nei fo i aso i le nei fo i tai au. Ea ole aso lua sifuru malere aso lua sifuru le nei o Januari luafe lua sifuru ono talitonu. Ea ua matafo i o nau sumaile to antele i tiu te fo i mga aluenga o le nei fo i solua. Tā penanga masani. Ea ma le tuli mai ei fo i o le teimi whainga aluenga. Ea i le nei fo i tai au la to via. Talitonu mo tātou telefou lena tā ua i le unga fo i lea pe o na whanau wiloa ai e le fionga i le teitai o le tunuu po le teitai o le malo le fionga i le palimia la au le mali toa le avutea po le tei vau Fosi Schmidt. Ea le tofia ai ea mo le taua veina o le tofinga lo i sili po le AG, Attorney General. Ea mo sina teimi pe o le winga le whamtalanga i tau ave i ngā luenga ma le tiute ea ua foi le ngā luenga le lo i sili a le tunuu. Le fionga i maunga Precious Chang. Le na whaalawiloa i le whiloa inga a le fionga i le teita i o le malo ma le vasengo tūstala i le aso nafi. Le foi. Na whaafonga i lu tātou wa tunu i le nevaenga tai au. Ia ma o whaamanino foi. Ia o lawu whaanga solo ia le sa ilinga o le fionga i le tofinga o le ese e me le tofinga le nei. Ia o le maninonga o le mita upu le nei pe i o na whailoa e le fionga i le teita i o le atunu. Ia o le fionga i maunga. Ia o se tasi foi o lo foi lo na tautua i tonu le atunu. Ia me se foi. Ia o mita upu titele ia sa fina wina foi. Ia e le fionga i maunga le nei lau se e me foi le tofinga le nei. Ma o lo whanga solo foi ia le process masani. Po o le vaenga masani foi e. Na wā ia le tofinga le nei. Ea o isi tofinga pe i o na whaailoa e le fionga i le teita i o le malo. Lea mo tau malunga foi. Ia i le sona na fi. Ia o le se a avea ma suetusia le malo. Ia po o le foi sa tau aveina. Ia le nei foi tofinga. O le fionga ia fui mono Camilo Afile. Ea pe foi ona iai foi le tautua ma le awaunanga. Ia le ana whailoa e le fionga i le teita i o le malo. Ea ua taumalunga foi lana tautua ia pulu winga whamtilanga. Ia ua mai a foi lana kona karate ma le se e mai le tofinga le nei. Ia mantua o le tofinga le nei mo le sirafia le tātua antunu. E se fulu tausanga. Ea ma e le mawhai foi lea ona toe apalai po le winga o le whamtalanga. Toe sa ili ia pe toe se e me le nufoa lea. E umau le se fulu tausanga ma he alau kona karate. Mana tua o vahenga le na pe iona iei foi tofinga le nei. Ia whaamaloa i foi le fionga ia fui maono. Ea malona se e mai foi le tofinga. Ea avea foi masuetusia le tātou malo. Ia tātou te talo foi. Mo le tātou malo. Ia po o ai foi leo le a filfilia. O ai foi le la se e mai le nei tofinga maununga. Ia o le tofinga so itusi. Ia lu tātou malo. Ia awa foi le nei le tautua ino siu tātou watunu.
Ma nei foi o vaenga ia sa tala no ai foi. E ale fionga i le taitai o le atunu i le whilo inga mala tusitala i le asona nafi. Mana tua. O le whilo inga tahaua le nei ale fionga i le taitai o le atunu o ma le visenga o tusitala. E whaana wilo ai vaenga ua iei le whai unga le kāpeneta. Ia ua iei fo i la tō wa se e mai to finga fau. Winga whamtalanga. Ia po i la tō fo ia o tō fia e taitai matanga luenga po o whaala po tutonga le malo. Ia o lea na iei fo i nisi o mata upu ia wapi o mata upu a ia le mamafa i lava ma wha mamafa i lava le talano le taitai o le atunu upu le taitai o le malo. O le o mata upu tau whala au wha saina. Ia wha malo ai fo i le fionga i le taitai o le malo. Ai meise le tātou malo le wha anto whala inga. Ia le tūlanga fo i pe i ona iai. Ia le nau ta inga ma le wha moe moe fo i. Ia wha pe nao na wha mama Samoa. Winga o le tala wha mama Samoa. Ia wha pe nao na tafi e sea nei wha fi tauli. Ia ai meise o le nei number one issue i tu tonu si o tātou want to know, which is drugs. Mana tua o lea e whaanga solo ia le whaalawiloa po le whaapisa pisa o le tātou mtanga luenga o leo le se fulurua masina e te e ai pe te e atu ia pe lea i atu foi ia i fuala au whaasaina. O mai tu tono le nei se fulu lua masina ma le whanga solonga wao le te tala i le masina o ke topa i le tausanga mutua nai. E le o malolo lava se masina ma whai o se whainga leo. Ma e wha atino whai o se whainga. E maua mai lava tangata. E pei o se vaenga tonu le nei e tō ai fwoi le pūlowi le fionga i le taitai o le malo. E me se fwoi o le tātumtanga luenga o leo. Ia o vaenga whape nei. Le foi na tala no le fionga le taitai o le malo. E pei foi o na iai le malanga le na awai iai le vai atu utu na iatu. Le na iai le vala aulia le mai e tātou uso motu atua oi. Ia tutuila mamanua. Ia i le vaenga foi leo le vasa Google Cable. Ia ma o se tūlanga le lei. Tātou tala no foi lai le vasa Google Cable. Usa o lewa sau sao ale Google. Ea matulanga o le CETI foi o vaenga o fiso ta inga. Awa o le mea lawa iai, o le lalo langi la ala ai luma. Po o Samoa ala ai luma lawa iai du tātou wantunu. Ea tu lou wale nei tae au, ea mase upu foi tō i te awa. Ua iai foi ale si toi ina malesi o le matua. Ua whaingo fia foi ame foi salo ai lunga, o mea kule mea, ia maritali o le telefoni vaenga whapena ia ai o vaenga le na e leua iei le soifuanga le teimi le nei ai mai i nā vaenga uma e iei fo ia whawhita uli manu i tau pei fo i lao na tau la mua i le tātou mtanga luenga le nei o fiso ta inga mwhamtalanga te konolosi e iei a vaenga le lei ia ai whapena lavo na pipi ia tua ia malona uso leanga ia ma iei fo ia la tua whapena ona soli tu la fono i vaenga whapenei, pei lao na iei le tātou vaenga whapito, le tātou mtanga luenga ofiso, te inga whamtalanga o whamtalanga teknolosi. I ele vaenga o tā umol Samsert, po i la tōwia, e tali atu i so se whaafita auli, ma so se mata upu e alia e mai lunga upenga tu whailangi. Winga o whamtalanga, ea o la fo upu matu ia, e manua ai pe a fia i se tamali anga o se tangata. Ia o le isi vaenga o le ave whaanga oi o whaamtalanga. Mana tua. O vaenga ia le tele ai na wha ai tete ai fōi ma tui nā tui fōi il whautuanga mo le mamalu siu tātou wantunu. E tau tui titia le so o na tui lunga o whaamtalanga i lunga o penga tu whailangi. A wā e te leo i loa, ma e te leo sila fia fōi. Po o aile si tangata lai whaasanga i lana telefoni, po o aile si tangata lai matamata i lana laptop, ia ai o nā vaenga uma mau whamtalanga i e tui nātu. E ono whaingo fia ai, ona access, pe ulu whale wha soli tū la whono i ai. Ia i to tonu o lau account, ia o au personal details,
no winga wau whamtalanga. Ai o vaenga le na, o le sila le malo pe au na tātou tala noa i temi uma. O le manuia lau tele o siu tātou watunu. Manuia lau tele lea, vave fiso o ta inga, le lei fiso o ta inga, awa e iai lava isi vaenga o le atunu, e te o lo iai, e te fiu, e tu solo ia lau telefoni, e tau mawhai le sa ili le connection, pe mova se network, po se service, ai o le mawhauwhaunga, ia po le fina ngalo foi, ia ma le tō whama mau foi, a le tātou malo, ia whapena, pe te ta amilo ai upolu nei, ma Samoa atoa ma sa voi, o matua i se laupa sene le sawa, ia ai mai le nā se laupa sene sawa, ia pe ona utau, e ia vaenga foi, ia le au whaafita uli, ia ma le au soli tu la fono, le fie fai vaenga whapena ona, o le ave whaanga oi foi, ia o tu langa o whaamtalanga, ia e pio o vaenga le nā pio na ta ua tātou tālafou. Ia misi ai, o le aso na nawhile na whatautai ai, ia le sauninga whaafitai, ia ma le loto tālusanga, a le tātou vaenga lea o le ofiso tine mum whalablawe tupu whamfusei, i vaenga sa whapena ona, ia i le lātou sanga, ia matu watu i le tua, e whapena ona maua le lotu tele le au whaingaruenga ma le pulenga, ma le tātou whalaputuputonga o tine mum whalablawe tupu whamfusei. Ina ia mawhai ona maua le lotu toa, ma le malosi o le tino, e whaatino ai le ngāruenga wāre mea moni la vaia, o le ngāruenga le nei, tu lou, ia le nei tai au, ia, i le whaafonga mai le atulu. E tau whao ai le oti ma le ola, o le whaamomua, o le alue, e lavea i mai le soifua ma le ola o le sitangata. Ia a o lona ola foi. Ia o lo whapena o na ofufua ina ia mawhai. O na whasao ina le sitangata. Ia pe o le isi foi vaenga sa whaamamaluina foi le asua na nafi. Ia o le manatu, ia mamana tua ai. I la tou o awhilingwa. O vaenga o lo whaingaruenga le tine mu. O lo whapena o na ua mau soifua ono whaalavilavi, ia ono runga o le ngāruenga, ia lea foi sa lātou te talo ai, wa ana le ai foi lātou, ia e le whapena foi ona manuia, ia ma le lei, ia le lātou foi ngāruenga, whamalua tue le fionga i le minister, ia me se foi le fionga le komisina, ia tānu vasa, ia ma le tūlanga foi pei foi ona iai, ia le tātou pulenga o tine mum whalablawe tupu whafose. Tātou se sina whawhiwhianga nei vaenga o le tai au ina ua toi luas fu malwal minute o na tālea o le tula e valu. Whai isi mal whawhiwhianga le aina omi.
Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le siufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so'o ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia nā la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le siufofongo Samoa. Numero tasi. Talofa Samoa, it's your international son, Tonya Marciano, aka Samoa. Don't touch that dial, keep it locked here on Radio 2AP, 540 AM, the sounds of Samoa. Asio mai le to, asia le matua mauso aliuma. Le e mai o tapa auna, ma le feta laina lau tau to afa. O le itu au malo si e leo atu maunga ma le moana. Opa iana mawhai ngata o si o ulu upele o whangasa. La utala isi o unu uele whaia o ni mea wha nunu. Le to a wha ua au a wha upu, le mamanu le au a wha malunu. A o le to a fia le matua le uso ali e tau iai le tutu. Le awalu ma atupu a masala no ala te whaia ma wha ataunu. Tutu ila mamanua e te iso la vale mateia. Wha oe o te mamau i tua o le misiteri o mai le atua. O te leo ina le whanga ni fili whaala tua mai i vasa. Ae mua la vaita suluia e le lama le masina. Le toia ina e misi o kama le saufa inga o si taulanga. Ua ele fata fa
La utala isi o uha a Samoa o le tau la lava o le tai. A whai e te fia tali tonu su e anelo utusi e te whai tau ai. Ele lei tu laua matana o mea ua masani ai. Ai aua lava e te su e ina le loloto e nene fuai o laua ai. Aloha o wau whainga pei o e se kapeteni Europa. Ua e si ilo tanu, tui lunga o le maasalafa. Ua sila mi o Samoa o fili i le taise anga maa. Lea ua au mai o le tali o oe o le tautai matapala. Lili o ua whaamalo i lau tau tua o si taulanga. Leta pena ina o le au waa i a malo si tino male manava. Salanoa e matupua malo si taina o ono tinga. Lou whaasi no mangalena o le ala i le pule o le tau tua. Ele te alofania fai o fai vaua masania. Le toangane i motona whawhai, alofa i sao tau mawhai mai. Ele lei fo i o na whai, matuwhangai lo le e miti miti ai. Ina ne i o atu tawhiu e tatali ua le to e fia ia. Ele fala tamaua fasi no alai o taolanga. Ua lena o se fia fianga e mawai so o tanga mawhana whana. Lea mi o whaalo alo le tau sa a fia o le mala malama. Ai aua le saili malo i le whai mamango e wha tuku mala. So e whai o le whai mai a tau anga whau a wale nauna. O mea o lalo nei ua le mawai so tau la e whavavau. A ua fiu i malolo e sili o na fo i le pitau tau. Lou so i fua i mau mau a o ai a tau si a lau whanau. Ele fea no fania fai o fai vaua masania. Leto angane i motona fafa, alofa i sao tau mawhai mai. Ele lei fo i o na fai, matufana i lo le miti miti ai. Ina ne i o atu tawhiu e tatali ua leto e fia ai. Tutu i la mamanua e te iso la male mateia. Whao e te mamau i tua o le misideri o mai le atua. O te leo i na le whanga ni filifa ala tua mai i vasa. Ae mua mua la maita sului ae le lapa le masina.
wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia na la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Tamela wati le tautua ma le aunanga la wala leo le si ufongo le tunuu leo wato e se fulu ma le tolu minuti o ne tale o le itu la e valu ia ile nei foi vaenga o le taiau. Wan tua tale valu to e whafongo le tatu wan tunuu ia ile to e whasalawina wa tatu tale fau ia mai vai whanua mo le nei foi vaenga o le taiau. Pea na saundia matapena ina matu fantasia. Ele vaenga o telefo wala leo le si ufongo le tunu. Ia tonu o loo ye pele tunu i tāpenanga masani ma le usu mai ai o le tōtele e fo initial mabalu o le tunu. Ia ua whapenao na mafuta mai lungo le awale tele. Ia ma le usu mai ai ngā ruenga tuli mai te mi whai ngā ruenga. Ia whamalo atu le usu. Fautuanga masani lava ia o le taiao tautua nasa o malu o le taiao. Ai mai se lava. Ia ilantou ia lo o whapenao na inuina o lo o inu whala au. Ia whapenao na whaile leisi talinga sua. Ia ma o iai fo i tūlanga o ngase ia po ia fo i mai o le tino. O le whilo ingo le asoane nafi a le fionga i le teita i le tunu ma le vasengo tusitala. Le ana ta ua i le fionga i le palemia. La auli ale mali honorable la auli ale mali toa pola te vau leo botea pola te vau Fosi Schmidt e whampea o leo wa iai ia le tatou atunuu e mese foi le tatou malo e le la sanga leo le la amata na tapena ia le investment ia po le tulanga foi le o tatou valele o mantua le na ta oto ia le fina ngalo foi e mese foi o le tatou malo e mese o le tatou vaenga whaopu whai. Tūlanga foi lele o le tupe whaangalua ina. E whaangalua ina ai pe whaatau ina ai ea le tatou valele peila o na manino i le saunoanga le fionga i le teitai o le atunu i le asoa na nafi. Ma le whailoa inga ale vasenga o tusitala. Leo le atapena ea tūlanga o pepa ia pe fea fo i ona lafo mai ia pe tuina mai ia lau investment mantua e lima se fulu tulou e lima se lau ta la anga ilunga ai o le lima se lau o le tupe molalo e lima se lau ta la anga ilunga ia lau tupe e mawhai ona whaangalue ina ai ia le tatu waalele le nei winga o le whamtelanga lono winga o le lima se lau le minimum ai ele o iai se maximum foi lele ai e pule lava o pule ale a nga i lunga o lau se leni which is o le wing o le whamtelanga e manei a tele ia lea foi investment ua ta o toi foi le fina ngalo le tātou malo ma o se tūlanga le lei foi lele o le awha pena o na ngā lulu e whatasi o tātou tangata ele ngata i Samoa nei ai me se foi na yo tātou tangata i e au mau i atunu e mamau. Ia mawhapena lava na tautua ai tau malele mai fo i atunu e mamau. Ia o loo whapena lava o na susu e le whaamalama. Ia ma sila mai. Ia ma tautua mai fo i nei o tātou ai. Ai mai sisi o tātou atunu. Au ape o le vaenga lea leo ta oto fo i le fina ngalo o le tātou malo. Ai mai se le tātou kapeneta. O se vaenga tā ua. Ma o se vaenga fu ilele ua sila ma fina ngalo le tātou malo. Ina ia mawhai o na whaangalue ina se leni nei o le a whapenao na tuina mai ma invest mai le tātou wantunu. E o le a whapenao na manuia ai ele ngata o tātou i Samoa nei ma o le a tau ngofie ma whai ngofie foi whai malanga inga
ale tātou atunu, wa o le temile nei. Na o le i ane wo se pe na o le tolu e va lele ia fa be na ona ia tonu so tātou atunu o nanga. Pe ona ia le New Zealand, Fiji Airways mo le Qantas. Ai o se tūlanga le leina. Le ala ia ia matatu va lele nei. Ia le afai ngofie foi ia tongi ana te pasese ia ka halu ka ia ko sau. Ia fa malo toi foi i le fionga i le tai tai o le tatu watunu wa me se le tatu fa inga malo ia i le nei foi vaenga taua leo wata oto ai ia le fina ngalo ia ma se vaenga ma o le na fa manino e le fionga i le palemia o le wa amata ona fa tala no ina le vaenga le nei tali tonu ai le o le masina fou ia po o mati ia ai o le wa e le upo pertani in progress lo no winga le wa in progress le process e fa pe na ona fa tino ai pete au mau i Samoa nei pete au mau i tunu mau ia o se vaenga tahu wale na ia mo se tātou watunu ia ai pe o vaenga le na leo wa tilo ia masavali e foi le tātou malo i le nei foi vai tau ia o se tūlanga le leitele ia fa malo atuai ai o le isi tūlanga o le so lea tau au fia ai le fono au fai tu la fono si o tātou matunu po le fono o le palemene le alaua i ai le fuafuanga mantua au mane i ngalo ia ti oe pe misia ia ti oe a tātou fasalangu ngā tu sao o le fono tanga le nei a le palemene ia pe fo i ona whaata auto mai ele ka lena a le tātou official fono au fai tu la fono ia le ala ua i ele fuafuanga mantua o le aso mo le nei po le ua i fono le nei o le tātou palemene ia talu mai le amatango le nei tausanga wa le tausanga le ntea le na mai ai fono tanga ele masino te sema le ala na tolo po mai ia i le aso le nei ia tātou te talo i le tua ia whapena ona sao mauli le fono tanga ia po le fono whaitu la fono si o tātou wantunu ia whapena foi ona soala o pule tala no ina niso mata upu ia ole a whapena a mese ai o niso tu la fono lo oto mo le timi nei ia maniso mata upu ia ole a tala no ina ia tātou teita ia whapena lava ona manuia ai si o tātou wantunu a pe o vaenga le na lunga o le tātou wala leo nei le si ufongo le atunu ia na a unanga o le whamo e tolu iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi. Fatasi e maletasi o fitu tesi malefafa. Pea le lima fa o a mo. Tātou au nanga o le Radio Zeno app. Fape foi lunga le tātou Facebook page, male YouTube channel. E fape nai. Ia ona mwhaiona e maua. Ia le tātou whasalonga tu sao. Mai le fono au whaitu la fono. Ia wa foi. Tawano manga uma. Ia pe ona tau au fia i foi ia ile ni foi vaenga o le tai o amantua le afole iwa le au le atu sa o tuea tātou whasalonga ia whaafonga foi le ia o le tātou watunu ai pe o nisi nao vaenga pe i foi o na iai ia le ni foi vaenga o le tai au leo watoe ono 5 minute o na tale o le itu lai vanu mai al whaafifianga le nei mai whale fatu enari ia ono whaafonga leo le tātou watunu ele toe whaasalawina o tātou tana fōu. Talo talo ai o e fungala o mana mea
Talofa lava o talafau mai vai whanua. I le mai ai o le whaamawai ngā loa ia le whiunga ia Sua Helena Warwick. Mai lona to whinga loa ia sili na ua mai alana kone karate. Ua tau fia ai le whiunga le pale mia ma le kāpene tasitasu te mali i le matata whaalo ia. E tau ave tiu te whaalo ia sili mo le taimile nei. Au whanga solo ai tau rumanga le malo i le lava to whinga o le ase e mai ai. O le whiliwhilinga o le whiunga ia maunga Precious Chang na whaalau i loa i le whiunga le tai o le malo. Le susunga le la au le male tua pola te iwa Fosse Schmidt. I lana whiloa i ngama le vasenga o tusitala i le amatanga le vai aso. Pensi fiel tatu watanu se tasir nei o tūlanga alo ia. Ia matūlanga mawalunga muli tai iai le tūlanga o le fautua ina o le tato malo i tūlanga whātu la fono. A whatauri mai nei le fautua ina o le malo i ona vaenga esi. I le vāwha whenga iai ma le pāne mene, ma le whaamsinonga, tai nane mata upu umalava. E tūlai mai ini whese ingo manatu malangona i tūlanga whātu la fono. Ma e sa tā ua tele ai le unanga le whiunga e a Sua, Elena Warwick i nei tausanga i tele. Ma e whaaftaila na unanga i o le ua ngai mai le nei taimi, ua to e sa iri se tasi e tau veina tiuti. Ia o le la ua tula i mai le whiunga e a maunga Precious Chan. E le titi matawhai o i nafa malelo i sili. Ma o le nganga whaafetai o le whiunga le pale mia. I le whiunga ia Sua. Ona o le tū mai le foe male le whaalongolongo ti ngā. Olo o sila sila to toa lava tai o le atunuu i a lato to whinga. Ina ia so longa le pēa le tātou fō launga le whaatunei nau tiute i le nei paia inga. Mo tātou tangata. E maufo le pūlengo le tine mū ma whaalewe lawe tupu whaafu se i le taite inga le tua. I le soifua le au whinga ruenga le se fulu mo le lua maasina we tuana i. Se ia o mai le lua i maasina o le tausanga nei. E ui i le tele o whaafati a ta mai o le tautua na se manu e whanua se soifua. O le mafua angalea, i le amatanga le vai aso nei. Na whaapoto ai le komiti whaafoe, whaapea le whiunga le komisina malona au waa i le ofisa le pūlenga i tuana i mato. Ma whai ai le sauni ngā loto e talo si ai ngā ruenga uma, ua wala au ina ai i la tau, mo le whaasau ina soifua, ai me sau mea tō tino a le atunuu. O le tasile nei o ngā ruenga e maa ale lava. Awa e whai o le tinga lofa i e wa fia i whaalewe tau mū, po o whaale tonu fo'i le ea ma le sami. Ai o le mata i tū fo'i o le saunga le mū o ali i matama i tai, o le ofo atu le au nanga. O le susunga le whaafiangainga i a Reverend Tavita Rupena, na iesau noa i le tāua o le pulupulu lima whaatasi, e tau soa le amo o le tautua whaamaoni. O whea o iai le wha mua. Where is your priority? O le ala u whaati monga. E ta lai manino Yesu. Aua tau ti tau mawhai e wha mua le oa. Ai wha muli le tua. Sa ili mua i le tua. O na manuia lea. Male lei wha moenga. O le fua iupu o whai mamatua. O i o lo ta oto ai le wha Yesu. I le ta ua o le lei o lau ai. Le lua me i wha ta ua Yesu. O le au te lenga le wha Yesu la unga lea. Le lua vaenga o lo tino lo wha ta ua Yesu i lana whitalenga. Mua le lei o mata. E
alanga le le o mata e malama lo tino e malama le mete safari ai e po lilingia lo mata ona fale tonu lea lua ia le lei lau falongo ia le lei lau falongo langa le falongo e ta ina mata le mete tau ona alu e fai awa le lei mata ai le anga le falongo e se fo i le fatinonga e fai ai ale lei le falongo e le anga mata e le mafai ona fatino se ngaluenga ole o te lenga ole o nga Yesu i lunga le munga malana la unga se i fa ma losi ona so male motu o tangata o falongo longo mai alo ese mai mea falilia vale E le o manofo le pulenga, ai ua tapena i tu uma, e vave ai le tali atu i wha lave e mo mi ai e sa mora la tofiso soani, ai e tu maule ana batau, ina ia toa i te mi uma. O loo fautua ina pea le atu nuu, ina ia vave o na fiso uta i le tine i mu maana pa anga, pe a mata wina se wha lave ina ia mawhai o na maua, se lave a i se temi vave. E si lia le lua se whakawhana o te lavauna a wai lea o unga, na taitai e le whaala putuputunga o le to manga moe popunga tia, i le vai aso na te nei, i le mata upu o le soifua malolo ino le mawhauwhau. E le whaulia vaenga i le au aunanga le to manga, ai ono le whaatupula i o le whai o e wa awhia o la to mawhauwhau ono whaafi tau li ese o i eile soifuanga, a toa ima le tango fio awa malosi mafuala au whaasaina. O le whaamue na whaatautaia i le ekalesia anelikana i malifa, i le asfarile i le autu, o le soifua maloloina le mawhauwhau malona wa ainga i le Pasifika, a toa ai malona fianga i tupulanga. E peo na sila fia, e iei lava aunga e iloa ai ua maua le tangata i le ngase le mawhauwhau, ma e iei fo i tunga fitinga, o lo whaatautaia i le mautanga ngase mo le ngase, ma o le unga na fianga, lea ua tau mawhai ai le to manga ina ia o ina o tātou tangata i fōringa wa aia, a fuanga, ma fofo o nei wha fita uli. Na wha asoa te pulanga na awai i le polo kalame, i le tau o le wha ma i temo i la tau, a o alo atu mo le rumanai, malo la tau teime tula ia i taita ia a inga se ia o i le atunu u atoa, o le to manga mo e puapuanga tia, e una ia le wha leo fina ngalo o talavou. Ma fausia sa se umanga saunga le mumo i la tau. O lo faa wa na polokala me faa lau iloa ia fioanga, a o ngā faa pea e kalesia. Talafona mole nei vai ngole aso, manuia fuafuanga o fianga i mele tunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 wha mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o fea ai usu po ye. Te au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā lua polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga i ai mo se masini fo i le vidi ai la au. Te ilo se whalo lolo mau i masini yo. Ui
papa ke harusa o ala I vaiteli ili fale loa mo whatoanga te mawai masini le lei masini angata o oi e kuai Te le lava o te alu atu lai le fale komiti tau sanga i ai. Na o ti e lo le I vaiteli se I mata I e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele whapeasa le longa mo le motu tele I sa la fai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 o whapeasa le longa I le 5 pe asi fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Puipuinga wa fianga o le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Whaamamala pisi mau tauta I ta whawhale. O na o le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamama vaianga uma nei. Ina ia tau fiaile pe peso le dengue fever I le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina. Mo nisi whaamatalanga, whaapso tae ntanga ruenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o. Hatali leo pese o ma ole maveao tau fangu le taimi ia te a utata vale ai lo nei fatu peiwa e alu e sa o ea lo manatu lau tala fai mai leo ti e te tala Ua e tu ulo tino I le lua o manu
tala fai mai leo ti e te talai ua e tu ulo tino i le lua o manu feai pe ai se ana e au mai ai le ne alofa sa pia ta o tama oe la pia
tau tele, tau sia ma fa pele pe. Anga sala ilo umana o fa
se lupe o tu Talofa Walasi ina ua tino e tasi O Josi se I e fia mai Loa lofa fa amaoni sa e fa ona nawi ai Te pa I le fa ata aua e te musua A venga I o tau au o tau sanga I la uva ai Vai si ona fonga Au tuli pela o la ona Momo si ona tino A sili ai le lofa fa atino Le olive taunga tau Le arasi o le panona Le mafutanga mafana Le sindi le anganga O Josi Se I fia mai Loa lofa fa amaoni sa e fa ananawi ai Te pa I le fa ata aua e te musuai A venga I o tau au o tau sanga I lauva ai O mea whaale tonu I taua le mautonu Loi mata o le alofa Malu I laufa fonga Na mona whaali Na tura o le lalonagi O le alavala o tali Pele tasi pea o e hani O tina Se I fia mai Loa lofa fa amaoni Sa e fa ananawi ai Te pa I le fa ata Aua e te musuai A venga I o tau au o tau sanga I lauva ai A venga I o tau au o tau sanga I lauva ai Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so'o ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, ma le lalolangi atoa. Ia nā la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi.
Talofa lava, o vani taloa, ma tu fa longa mai nei la leo. Lima fa o tu AP mulinu. E vai ale ku kuami. Taimele wati ale tautua ma le unanga la wala leo le siu fongo le antunu uile ni fo ivaenga o le tai au le awa toi luas fulma 5 minute o na ta leo le itu la iwa ia le tautua fo ima le unanga la wala leo ia le tu ipi tel tonu wa tele ina mafuta mai nisi o le mamalo si o tatou antunu ia i fale whainga luenga me se la vaila antou i business company mfa na potutonga tuma oti le amatalia ngā luenga i le valu, ia po le afafo i o le valu, ia o le tele lava o auaunanga, ia ma le tanga luenga le tātou malo, ma whaala patutonga le tātou malo, le amata i umai le tūla hiva, pi fo i lao na iai, e le nei vaenga o le tai au tali tonu foi, ia o lo o manuia le anga i mai o le atunu, ia a whai o le naete mafuta mai lunga o le awala, ia whapenao na whai mali mai, ioe, e le lei lava le saunga le mu o lo tau nui le ofisa e nei meane foi e o tupu mai se whaana velave a wa tātou te leiloa e a le tele foi manua noai e a o whaana velave tupu e a tātou te le mailoa e a e tā ua lava le fautuanga ma le tua lalo pei foi o na longo pui ali e tuai foi le tātou atunu nei foi tai ao ia ua wapena foi o na mawhatasi atu ma le tō whai a mausisi le utumose e a ua foi le whasoa masani e a porkalame lava ma tūlanga pei fo iona iai ia le tātou porkalame o le Talofa Samoa. Good morning, ma lo le usu, ma lo se fo manuia mauwili ni tai au? Ia, whatalofa atu Dwayne le nei tai au, ia ma lo fo i le tautua, ma lo le fonga. Whatalofa atu fo i le mai moa whaafonga mai ale mamalo le tātou atinu, o lo mafuta mai i le tautua le nei ale tu APC ufonga o Samoa. Ia, soifua manuia ile nei tai au, o le o tātou tau nuu ile aso lua se fulu. Lua se fulu o le masina le nei o Januari. Ia, ua lua se fulu aso o le tātou fōlaunga ile nei, amatanga o le tausanga. Ia, o le alo fangia lava ile atua. Na o sina whaatimu a, walasi maiti munga. Ia, toi susulu mai le la. Ia, whapena lava le tūlanga o le le tau mo Samoa le nei taimi. Ia, whai mea whaalonga le ofisa o le waa ai tau le sunga ia a whaese ma le au whai ngā luenga. Ia, ile li potia mai o le tala le tau. Le aso ma le aso. Ma alo mo le nei tae au, le au te waa ai atu, ia la fo e mafuta mai, ia le tātou watu nuu lunga o penga of sota inga lunga le tātou tu AP Facebook page. O lea ua toe luas fulu ma le 2 minute tale o le itu la iva. Ia e mantua la le tai au nei, o le afa le iva, ia o le a toi tau au fia ai, ia le fono au au fai tu la fono a Samoa, fono tanga le pare mene le fai al tai au nei. O le ala wale toi fai ai o i tuana i mato. A le wasuia mai i le maota o le tate. O le afa tau nu ina. I ma o le a e mai moa mai foi. Ma faa fonga mai faa salalunga tu sao. A le si ufonga o Samoa le tu AP faa apea le ala ata le malo le TV iwa. Fai sina faa timu le tai au i le anga i mai tu ei. Ia o tūlanga na a pei fo iona iai ia le tai au. Ia o le fo e tau matau atu i whawha atu le tātou potu whansalau nei mau. Ia mafuanga i le talo le tau le na tuina mai e le tātou official vai i tau e meise o le au whainga luenga ma le sunga ia a whaese. E whapenao na to ulu vava solo timu le nei aso. Le a fo ina mo le mauina. E whapea fo i tau o le aso nafi. E timu lava le tūlanga le tai au. Min le vave au, whaasolo mai le tai au. Ia e whapena lava. Ia le teimi e la ai, sa oilo sau noanga. Ia le teimi e la ai, e fo le teimi e toi palasi nai timu. Ia o tūlanga lava, wa le tau te iei lava i tono al pibi o tau o le vaitau o matangi ma wha. Ioi. Ia o le tūlanga na le ia mani tuala o le teimi nei le whai mai ai ale mau. E nofo tā pena sa uni uni. Tā pena le maota ma le lawa. Ia a wala taimi tātou te le ilua le oso whaafua se i mai.
sa o lo ia kalangoanga isi ko inga ka kulelo ase me malo si e pomo e ka ko kai mi i le ngei foi vai ka le vai tau le vai tau susu vai tau a fama ti munga malolonga ia ai fa fetai le atua o le lava o lo malutia sa mo ia nga o le palasi mai au singa mea mafa foi ngale ia le va ai ko e mo aku ai au ho le nga sulu mai le kama le la le ai mo kuwa i vela so le io ia fa fetai le ali ia le ali le na lo fa mala na pui pui nga ia sa mo ia o la ton foi wa tau nu to tele fa le fainga luenga nei tai au il nei foi lava tai mi ni tuin o la fa nga solo lava ia me o sa uninga lo tu le tele mtanga luenga ma vai nga ma otsi ia ona o lea fa to amai ia le sa uninga lo tu foi le o le vai aso talo sanga ma na pongi le sa fa ma malu le vai aso ni sei ma vai atu nei el tato malo ia a le la fa nga solo ia lo tua matanga luenga taitasi ia wai tatou te oa i le atua fa pena fo i ona manuia ai sa valinga i nei fo i tau sanga fo io e awa e tatou tele fa mo tele fo i tatou malosi e tatou te fa mo la vele nganga o le tua ia awa le fo i sa manuia le la tau sanga ia ona fo le sa tatou tu watu le tua le sa valinga sa mo lua fe lo lima e o i lava na ia nai fa fitau li laiti ia le ni metete kala ka me ka mai menti ya e uia sa oi do mai e uia la le au makua i kuai nga kas fululu el va vea nga nge er ko kili o makua sa oi le nga makua fuki pet ia tatou so ia ole tulanga o soifuanga o masangia fua losa o masangi fo le fusi o ia inga futi le ako ia e pe ia maloa le alo ia o inga fua rose ala maloa tau lo ke mangkua ia li tu wain ia skengi rose si uso makua fo o malo lo mangalu o rosi o lo yaso pe sa lo ka lo lang fale ai ku fa mai oi ai va ai le va yaso fo ile le va yaso le kau ele pe fa mai no walu wa ku ala ku mule ki o le HCM le ANC o la kuā sulu nga o mai ke o le sulu kuā fa me insufficient le fan nga insufficient da kangoloa ma ko ifa ala ukele fa apea un kau ai kui no mai pupungi ai la masingia fa mai ai se isaula le oti isaula le ova kai mi le pe o ka pe o ke fa kafa fo ingale ai sulu le kari para wa saule le fia fadi ai wa saule pa le ngi mo puputi pa le ngia ale mali e vai tu ai foi tala no pe tau te tala sua foi na le ia langa e fa penga e o foi ia ka ika pe o foi anga o ka alu masinge o le ala pe o foi ana le mionga na rosia ka lua kulo le ka ke lo ve so kau pe ko lima sfulka la le ko ka ngola o me kule se la ka ve me peng le insufficient fund o ka wala ia mo koi fa kere au ka ka o popo vai le mo mi no le siki le sa ia ale ki o foi ia nga ko sa nga ko fe mi kai ngai ai le so o mai le o le triple ai ngai la ai vai le so o triple ai o le sia so nga ai u fa au va ai ku nga fa mai ai sa u fa mai ai sa un ia ka ilua su senge o ka kiela ako ia foi ngale join mai ka ko sa mes ka ko so ska ma ko se vai lo ka le nga pia ka lo fai ioi ia esa o idol kala disko inga nga pe so o fa la vela me io ka ko masangi ia le meu le leo se kupe o ka masangi foi le kele o kupe so kala ia le ka va ko le ia se bea io ai fa malo tanto tu no lena ta uai ele to fai a maui ale to tau fia o le fono fai tu la fono io e moni o ba o le ulwa i tau fianga nei o le tau sanga ele male to e amatalia i fo YouTube te manga wenga ale tato malo a me se fo o le fono fai tu la fono wa ia foi nisi o mata o po tau na fola sia lu mo mo te fono ai foi isi tu la fono wa tel tono pe el tu la fono le na fa wa mai pe lo na tala no hina
Ia tu la fono le sifa. Ala tu la tonga fono sifa. Ia na lea e manatu ai toi whaau ni le tawal manga le fono au fai tu la fono ale afa le iwa. Ia awane ingalo ia ti oyo na ki mai pia lau le itio. Ia sila i lunga o lau telefoni le Facebook page al 2AP ma le YouTube channel. Ia te maua fo i lunga o le ala ata le TV iwa le malo. Ia malunga fo i o le Zino app mo i la tau o lo mafuta mai i lunga o le tatou telefoni. Te maua ai ia le fono tanga le pale mene i le aso ia tatou whaasalaunga tu sao. Ia o la ua ia i le tatou a timi o le tate ia whaatase fo i male vaenga o le ofisa o le fono ia mo le awina tu sao atu ia o tatou whaasalaunga o le fono tanga le pale mene. Ia tau ina ia manuia fo i le alo whaiva ia o tai o le tātou atunu a meisi o sui mamalu o le pāne mene o Samoa i lana fono usu i le nei fo i aso. Ia ia awa o vaenga le na a maui o le na inisi o tala mai atunu mamao i tala mai lai tono Australia pe la no ripotia mai ele vaenga le o le 7 News Australia. Ua whamauina tal falso pito laulangi matutono Australia ua matua i vevela ua au le 5 le vevela o Australia ua whaaria mai fo i ata fo i ia le ese sengo vevela loa i whaafanua. E o mai a Australia on makua i langu mu le no winga tau mai ai makua i vevela o ka kuvia le ngaka mai kolu kasi kolu lua fo i mai ai. Ia ai tātou te talo nei o tātou a inga lo au mau i Australia. Australia le sa o me Australia ngai ngani. Ia e whape nā tūlanga wai ai le tūlanga o le tau. Ma le tua mai fo i o fono tanga fo i a tau wa ai tau i o le cop. Le cop. Ia o le mata upo ale le fi nau e tai o le o atu moto o le Pasifika. O le whaaititi o le vevela i le tasi ma le 5 tikeri o na whai mai ua ova te le vevela o le mea fo i lea wā laina tutupu mai ia le meo le tele o le ngalu wā o le sami le so o le sami si le si tai le tai ia ona ua maua le tūlanga fo i lea ua vevela tele ua ova le vevela lea lai whai mai fautua i atunu te tele fo i o le laulangi atunu o mau oa ma tunu mawalunga le te mau ainga. Ina ia whaititia meo whalenga o si mea. Le sa wele kasa fo ilia kasa ka poni e pole ai. Le whalenga i nei. Le whalenga i le si o manga. Wa lea lava wale vana pepese mai la aso. Whanga solo fo ipo kalame ia ia nga e mai fo isui o lea fo i o mtanga luenga o si o manga mpuna ua whai mai. Ua mani finifi le afu. Wa mani finifi le meo le ozone layer. Ia o le pie tau fio le. Usa le tau fio le vevela o le la. Ia le la pe o sa wele la. Wa ese le kwa inga vela. O le kai meaning ei. Tu sa e ta lo le 5 e nga lue lo. Ai ka i fo le ongo le kai apol fiku. Wa e koe sau. Wa e malo lo. A wa kai minga wa amakanga vela la le kai au. Ele pe o aso ia le tele na te whaalongo i fui. Se ka ko vave wa vave le kwa o mai pe se mel se fulu wa o la e ta te whaalongo ina ma fu inga le la. Ia pe te alu fo ia i masangi onka va ai fo i fo i o ka ankos i mo ka tausonga fo i e ngā luluea. Te va ai a Charles fulu lua lai whako ala ako male sa pelu fo i se i tulo whaafonga mai le atunu. E alu yuka le whakoa. Ngala kwa le ngā luer kei minga. Wa e mo i ala vevela. Ia ngala va e au ni meo le lauti. Fu le fusi ai le ulu. Sai le ulu a kau kari e fu le la. Ai al mea le wei. Uma kwa le mawhai ya. Ia o ale alu le maumanga. Wa alu le kaavani. Wa alu le kaavani. Wa ese le suinga wa iai. Ia e peila o le wa e ta ua wa ta tala noi mene. Ona ua e ta ua ia Australia. Ili vevela wa o ia. Tasi fu ina tunu e tele meo whalenga o si.
ia ma mea ia fai mai o le kasa le sau ma le pusa aisa ma tūlanga o ma whapena. Io, ua mana ia le sao ma le atina e o lolangi ai ei ona tua patatua ma fianga i Ia ona afianga. Ia se mea le so na afianga. E pei foi a pe a tatu vava ai tu in le social media. Ia e mana ia le tele vave ma le so tai ma ainga. A o matua telefo ia afianga. Ia tūlanga na ia. A wa o Intia. O lesi atu nu ule lesa matua mafatia le vevela. Nena tele ia tangata na mfano ai soifua. Fai me wo o ale o ngai kangaka e bukamu mo e o le sami. Fa pia e mau ai so la tau maku sa. Atu ele ai lama. O matua o vale vevela. Pe o vai vevela foi le sami. E le staimi no wa ai atu ai o isaina. Pu e mai ata. O wa ai atu fo ile atu ai. Ile ea fo ile te va ai tu ai li fo linga ole ea ile nava i po fia nava i ai usaina pi lanu uli fo ile ai ole mole me ole kasa le ai ngausi ai o loa ngausi mea o ta avale ia wa mauti no ana tu nuu ia e matua fufusi alunga o wala tele la tu le foi la wa o tatu va ai el tatu tu nuu nena tele ta avale tele ta vale ia tele foi male ab ta vale fanta malai tele male ab ta vale fanta ita e foi nele ta te loa ta mini e ta te mana va tu la fia ka follow ku loi ku ska vale si kama ia lu le mua si kama ia le mua ai pasi akule o la boka ngo fo ma overtake foi le ai o ka pasi ko va pe akunga io la fa kel fong ale fai kel fongi o lai fai mali e va pingi po lai alu nunga o kele long ka ba fai pa toi foi ia o le e mantua o atunu lai fafo e ia mai la fatula ngai na te alwai e pe foi la ta to nei e ia tula fon o le kele me le ka vale le fe wa e quale mamma lambal tu la fon o le si a finga so le wa laki ole ka ko ale le mo ka kilo e maka iluma le la kuar ka avale ku sa le la afi so le lo le awala le afi ai e nga e mo afi lo o sole fa pia o kamala nge le fa ko pua nge fa la ve no o wal ki ia fa toi fo na se fa tu wanga fa pia o nai te mo wal to nga avita avale na le e mo afi lo le aila e le o le pattern na ka ia o tūlanga foi ua tal noi foi mal to fai ama ia o se mele le foi o le fa manatu mal tu alalo manatu ia wa le singa le fa pe ngal fa ngor ka ko wala kele ali e la ve ai la le ka vale le kua awa nga afea o ikusanga nga emo afelo ole tula fono le wa le te fa alonga mai e lima mita lo ai te lo la e afi e molo la sai io e moni wa tu la fon o kula o le si foi meka ke lo le si tanga te le o mala tu la longo vinga e le se ne avta vali wa o le nga fo ina alu fa le se ne ele pasi ele io ele wa mo to i mama fa ia ina ia le fa tino ino o nga foi le e o ai mo me o leina papa e ma leina se sama voi lunga le awan o makua i fa makala o mamai mau te mala mai o ela le sa o foi le lo avka vale kua e sa ulo e show le awala o ngor ki ngai o loko o fa ia ma kasi ngai lo feli wa e ngale ngai lo solo muli ko fa sa o lu fa mai lo wale me o le ave ia nga ai la kulo nu ngale awala ai mau lo le o fulang moanga fai pulo ke ia le o fa mali ia o fa tuanga lava e tatou te talitali fo ia nita ia ai o ngā fautuanga ia mo tatou avita avale fai mali ele usa lai fai poloka malu le malo ia ele oni poloka ele o ngā e o ngā ta ua ia mo le puipuia o le saunga le mu mana tua ai va ai tu lo lai fai mal poloka le lo na winga e lua me o lo lai sene ia ma le pepa o lau taavale o la ua pasi ia o ke topa mano ve ma le tausaga lua felua lima la ke fea lua e ala stika na le ai ia lau fai poloka leo nuga saʻili ai tatou ia e le o staʻia ia mea na wai e lē faatulafonoina lou fea luaʻi ua expire
le pepa o lau taavale io e ai ele o se awala tele a tātou o le awala tele le mālo e tatau o na whaatu la fono le whenga solo a i o tangata uma o le tātou atunu ia mo le tātou saunga le muana la atali tu la iva mo tātou tala mai nu maule wale si whasala o New Zealand ai manute le ina le nei aso Samoa manuia fe au matiute ia malawasinga ese o le afia ngai ma le tātou atunu manuia fo ile alo atu sui mamalu o le tātou pale mene i lana fono usu i le nei fo i tai au manuia le whaawa wino tiute Dwayne manuia le nei aso whasoifua ia ia o le nā pe ona tal noa ma whaasoa fo i maltofa ia maui le nei fo i vaenga o le tai au lunga le tātou polokalame o le Talofa Samoa ia moni au le saunanga le tofa ia maui fautuanga lava ma le tualaro tu ina atu wa fo i le saunga le mula tele o le tātou atunu ia mo taulunga toe ma le tātou polokalame o le Talofa Samoa ma tua a faleiva tātou whasanalonga tu sao mo le tawafianga o le fono au faitu la fono o le tātou atunu ia me se fo i te itoluaina ma le unanga masani a le tātou ala leo si ufongo Samoa mo si whapoponga le tātou polokalame Talofa Samoa lon tami masani tai au le afoleono ia tātou te whaasoa i fo ia mo le te mnei manu te leina whaiva mtiu te alu tātou atunu